Karibu sana katika studio za Aski Focus na mimi ni Mr. Blessings. Leo katika kipindi cha mahaba na walokole, tunazo sifa kede kede, sifa za mke ama mume mwema kibiblia. Na leo tutakupitisha haraka haraka katika sifa nyingi, lakini hapa tunazo sifa 8 ambazo ndio msingi mkubwa wa mahusiano ya kijana aliyeokoka ama kijana mlokole. Na slogan yetu inasema uzuri unaisha, fedha inaisha, lakini tabia njema hudumu milele. Basi tuende moja kwa moja katika sifa za mke ama mume mwema. Ya kwanza, ana hofu ya Mungu. Biblia inasema katika Mithali 31 mstari wa 30, mwanamke amchaye Bwana, huyo ndiye atakayesifiwa. Hii ina maana kwamba yoyote ambaye hamchi Bwana hawezi akawa mume ama mke mwema. Basi sifa nambari 2, Biblia inasema katika kitabu cha Luka 16 mstari wa 10, yule aliye mwaminifu katika mambo madogo, basi huyo atakuwa mwaminifu hata katika mambo makubwa. Hivyo sifa namba 2 ni uaminifu, anayeweza kusimamia ahadi yake mpaka mwisho. Lakini tukienda katika sifa namba 3 na kipindi chetu cha mahaba na walokole, sifa namba 3, anakuheshimu. Mtu anayekuheshimu anakupenda. Biblia inasema katika Warumi 12 mstari wa 10, kila mtu amuheshimu mwenzake. Lakini Waebrania 13 mstari wa 4, Biblia inasema wazi kabisa, ndoa na iheshimiwe na watu wote. Karibu sana ndugu rafiki jamaa, kama unaendelea kusikiliza vipindi vyetu, mimi ni Mr. Blessings na kipindi kinachoruka hewani ni kipindi cha mahaba na walokole. Tunawakumbusha walokole kuwa uzuri unaisha, fedha inaisha, lakini tabia njema hudumu milele na milele. Tunaendelea na sifa ambazo ni sifa za mke ama mume mwema katika kipindi chetu cha usiku wa leo, kipindi cha mahaba na walokole. Sifa namba 4. Sifa namba 4, mke ama mume mwema anavumilia na anasamehe. Ukisoma Wakorintho wa kwanza 13 mstari wa kwanza hadi wa 7, utaona sifa kede kede za mtu ambaye anakupenda, ambaye anavumilia na ambaye ana msamaha. Biblia inasema upendo huvumilia, upendo hautafuti mambo yake. Siku hizi watu hufikiri magari na vitu vya nje, lakini upendo hautafuti mambo yake. Tukiendelea na sifa namba 5. Sifa namba 5, mke ama mume mwema ana bidii katika kufanya kazi. Biblia inasema katika Mithali 22 mstari wa 29, mtu mwenye bidii katika kazi yake, huyo atasimama mbele ya wafalme. Lakini Biblia inasema pia asiyefanya kazi na asile. Hivyo kwa nini ana bidii au awe na bidii ni sifa ya mke ama mume mwema? Ni kwa sababu ataleta chakula nyumbani, na hivyo basi asiyefanya kazi hatakula, lakini atakayefanya kazi atakula. Na huyu anayefanya kazi kwa bidii atasimama mbele ya wafalme. Hello, kama unasikiliza kipindi hiki sema hai. Bwana, mimi ni Mr. Blessings katika kipindi cha mahaba na walokole. Tunawakumbusha walokole kuhusiana na ndoa. Na ndoa ni muunganiko wa watu wawili ambao wana mapungufu, walioamua kukaa pamoja na kuweza kubebeana mapungufu yao. Sifa namba 6, anajitambua, yani anajua majukumu yake na kuyatimiza. Yeyote ambaye hafahamu majukumu yake hafai kuwa mke ama mume. Basi tuende sifa namba 7, anakusogeza karibu na Mungu na kuhamasisha usogee karibu na Mungu. Maana Biblia inasema katika Mhubiri 4 mstari wa 9 kwamba wawili ni bora kuliko mmoja, yaani atakujenga kiroho na kimwili na kukusogeza mbele za Mungu. Huyo ni mume ama mke mwema. Lakini pia katika kitabu cha Amosi anasema, je, wawili wanaweza kwenda pamoja ikiwa hawajapatana? Hivyo mke ama mume mwema huwa anakupeleka mbele za Mungu. Lakini na mwisho na kubwa kabisa ni kwamba wana upendo wa kweli. Kusoma Wakorintho 13 1 mstari hadi wa 7, Biblia inasema upendo wa kweli hautafuti mambo yake. Mimi ni Mr. Blessing katika kipindi cha usiku wa leo, mahaba na walokole, na kukumbusha tu kwamba uzuri unaisha, fedha inaisha, lakini tabia njema hudumu milele na milele. Nakupenda rafiki yangu na Mungu akubariki sana. I love you so much.
Ciao.